بله تماشاوان گهدار نجاب بشا خواه یاد دویم می دوام بکن نهاجی می بحثا هل بجارتنین 24 حزیران بکن هور گلیه وان ده تایوان چه چتنه امی حمویان لسر ماسراخن و امی بحثو قالا وانا بکن تماشاوان گهدار نجاب بله دحب میوان من بقدر و قیمت آنها هاتن الاستودیو منن و عرفان قارتال نامزد پارلمانتر یه باجار وانه بخیراتن سر چوار هاتن سال خیری و محبت خانم محبت گونری نامزد پارلمانتریه یا رضا یا باجار İzmir'in bejin و بخیراتن سر چوار هاتن محمد خانم ام بود دست بکن گلو باجار İzmir'e خباتن کو اوورن کرن پلان و پروژه کو اوورن کرن پیشی میوانا پرسمل سر وانا خبر بدن لگلو بو هل بجارتن yani seçme 24 Haziran bu Türkiye معناه ve giringahiya ve ehemmiyet ve çiye معناه ve seçimi işgeliki seçime girane yani evaya dönüm noktası Türkiye ve cari Başbakanı Rabu Ozan'ın parlamento parlamento girane naha deste Cumhurbaşkanı naha lazım kavitir be naha nav halki operasyon ki dibejin em kaymışe Erdoğan nakin em oya xabidine Erdoğan lakin em oya xanadine parlamento veya tişteki pir yanlışı. Böyle şu veya yani şu Serokuma Recep Tayyip Erdoğan em bejin rejek yani rayek avi he raya distine şu دوی مسئله ده خل گلو چما و هاد فکر یاش براستی گوتنه که وسا هی تونه وان گوتنا راست نه راست نه وان گوتنا نه راستن ف algı operasyonu ne ve insanı avzanın naha ve cari bir parlamento deste Cumhurbaşkanı ama valadı be duhazın bir algı operasyonu bakın lakin naha milletime bir zanın dinler desteme de internetine herkes her tişteye sahzanın inşallah hep hayır. Bale, gelek ispas şuara. Biraz İrfan Kartal em bu devam bıkın yani peşi vakti ku jber ku jbajare wanene un hereme gelek zanın siyasetmedara ki geleki kevinin un hejane az xwazim veya bahs bıkım peşi veya bıparsım. Ev listeye ku derketiye listeye namzeda listeye parlamenteran ya ku derketiye ligor ve çavaya yani profileke çava derketiye dinava van listeyadan برای عزیز از پیشیاویا روزی رمضان همو ملتی خون برای خیر به از برای سلام تم ناصارا تماشاوارا را دشینیم معلومه ام عشیره که گرانن جوانی ایدری قرصه ملزگری آغریه قراسنادار ترکمنستان قزاکستان همو عشیره همه بلا بیه رحمه خدا لبه مامی من کنیاس بگی کره بدر بگیه بدری فتیه نه او نه مالکه قدیمه مالکه قدر گراننجی عشیرنجی و خدمتی ام دخازن ام جی اوا bayrağa ona teslim edin bir milleti ram hizmeti bikin yekbuni bu yekbuni bixabetin am havcivine berati mera lazıma xarab kirni şera evka nave peşiyat Türkiye beri tehlike zaf mezine bu ava seçime miladeke mezine فتوه بو ترکیه خراب دکرن اول لیسته هاته حاضر کرنی گلکی هاته ممنونیت کشکریه اینا خوده امی وانه وی ایشی پر خواته که باش امی باشاری که پی مزن هلدن امی سروک کمالا سروک اردوغان نیلن تنی نیلن جارا سفته دا امی seçim oyu bükün sada penci ami ser sada penci ami heldin inşallah. Bale. Naha muhabbet hanım ji heneki bahsa veakir gelo ev gotin u ev haberdan yani ev gota got yani van gotinin kul paş deriyan em bejin tene haberdan ev gotin rasın yani me bahsa liste ankır listeyin parlamenter ankır listeyin namzed akır
گلو خلق رای خو بده سر حکومت اردوان و خلق رای خو نده نامزدین پارلمانتران یا دی رای خو نده اق پارتیه لسر بیاز گوتنه بینم ورژی او نامزدین کدلی سی اق پارتیه دنه قینه بهزن نبقوتن برای عزیز هنگی لیسته هاتا وکرنی اینترنت دا anket da sada dudu bu liste reiz de biye. Pir xaşin hatta bele ev anket bu ego. Anket da bele. Pişti ku liste hatine aşkare kirin. Açık kirini aşikariye. Sada dudu reiz de biye. Balkeş. Millet idi ber hizmet edinire. Millet idi hazna karuniş diye. Hatınavi işevi amelevi çebe. Medo rasti koyun keçi yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik rastlıyor hatım. Mizginike pır başta. İrovane 18,000 yetiştirici hibe kredisi ve hatta haftaki para kubasının. Ava dıxa 3 trilyon para beri. Bale, ligor pere beri rastı. Pere, ava parayı hamu millet ra belabe ve menfaati bikşine. İdi millet vi işi dinere, millet havci işaya, havci derbazmuniye. Şu tam de ravşaka ve hada de durmaka ve hada em bibêjin jibo hayvandariye tişteki ve ha lazım jibo pazar jibo meşina ev xabat lazım yani jibo koyunki nekajı hem pere goş kem bive. Hem şey idi Türkiye yani bajarı vaka vane bajarendin ederdore Diyarbakır, Şırnağa, Hakkari, Colemerge ev der buxaya şo karın hibe و piştgiriyen bejin devlet ebsinin و heneki jî bu kontrol kirine helbet ev ihtiyaç hatta qismeki mazın jî ev vere çareser kirin wekî ku ego ji xeyni veya mesela li bajarê wanê em bêjin projeyên ku ew AK Parti bike ya jî ê ku kiriye çine winê ser çi bixebtin de heyema 27 de en gireniya işe mezin disa ser ve bazı hayvancıtiye heriya veya çerme veya beri para dikir derbazı hamu ser ve bu malbatamın bir işi şugul dikir sala 1905 da rahman Xudê be apime Hamid Begi min xatıra deftere ve da xandı bu dugo em 5 Mayıs em 5 geripes em çuna Halep'e ama iro millet idi işi nikara bike izna Xudê ava şugula idi ve zede be ve bakime da millet hamu AK Parti ekira müteşekkire ava hibe kredisi besar de geleki mühime burası saata hoş az dixwazim dîsa ji Muhammad xanim ra pirseke bipirsım û jî İzmirê ji xwe bûne namzet li ser veya lîste em wextê ku bala xwe didinê wezîr tê de hene Serokwezîr Binalî Yıldırım tê de heye û ji xwe jî li bajara İzmirê hatiye nîşandan di rêza yekem de gelo wextê ku meriv lîsta dinêre wezîr û serokwezîr hemû bûne parlamenter ev jî gelo tê mena ku Serokoma Recep Tayyip Erdoğan pir giringiyê pir ehemiyetê dide em bêjin lîsteyên meclisê yani parlamentoyê yani meclisê او ev liste وقت هاته vekirin معناوي اجمره هاته وفا yani denge xweda milleta xwe yani denge xweda liyaqetê ne da müteahhita vecarê da mücahita eko bi vê davetê salê xwedan bi rastî bi dil û can vê rê de meşiyan vere demokrasiyê Ez di lîsta Başbakanın Binalî Yıldırım'ı veya şerefekî ji mir mezine tarîxekî miladekî ji mir e Binalî Yıldırım pir tiştê xweş imza xwe avê Tirkiye. Belê hem bajarê İzmirê hem jî diragihandinê de çûn û hatinê de belê. Bajarê İzmirê 5 û 3 proje wê xelas dibin. Bana pir nas nizanin. 2014 ساله وقتا başkan bu Bajarê İzmirê ji bo belediye ez bi ekibavî iştalim birêvî de birêwan İzmir pir Binalî Yıldırım hez dike
بله Yani eznerim ilkokul mezunu hani, lise mezunu hani bir liste başbakan veya biratiye veya demokrasiye veya istikrarı veya kıymetli de insana. Yani cimre ve dehvandın. بله لوی دره رقیب هری بهز CHP ام بیژن و جغنی CHP جی AK Parti te gelo ev dehel bijartin de çava xu yap yani lوی dere بیژن وقتی کم بحثا CHP کن de بیژن İzmir kelhawane qalawane gelo ون چه تخمین کن لی İzmir'e Ve cari vakta 2004'de tarihe 2004'de sala Binali Yıldırım oyama ve kevdu derken nezik kim bu hindik bu kim evan Binali Yıldırım vayago go İzmir'de gotin kalameye naha du qala hayal İzmir ama ve cari bir milin ki bolda beje ki jakale grana emin bezek باشه سرچاواره معبد خانم جو ها گوت ام بیژن ایجا وقتی که مر بری خود ده هرم یعنی بازار دیار بکر وان و اوان بازار مهمن بازار رحای لوانی جی رقیب وجاره HDP yani وجاره AK Parti به HDP ره ام بیژن دناوا لیسته ده او هر دو بهزن گلو وجاره وقتی که مر بری خود ده بازار وانه لالیه دن HDP هه گلو نها روش AK Parti و HDP لباشار وانی چواه؟ برای عزیز اول لیسته حتی وکرنی عشیره ما بروکا سوری ندارن هم استغفرالله کرم کن عشیری دبیجن معلومه اول تشتکی بله عشیری چند عادت کرده کرم کن عشیره که وانی دا پرگرانه اول 18 سال بو تو adای ما تو پارتیا دا نه هاتو بو ایشاندنی Serok Komar Tayyip Erdoğan liste da ciki haş da me ikinci sıraya da ama memnuniyete ama evkapor millet nava aşirede hatta haskerini hingi liste hatiye vekirne aşir ve işi rahun hamu sada nehvet ve rahu bide ve AK Parti ve cari vane da başarı ke pır zede bike ve pır zede bike avaji liste ke pır başa amji ke uyra müteşekkirin amji dest yoktekin bin gavir amji xavata xu bikin amji vi işi da çike masi habe ami veyneci ve evki da am rahatın yani xavata ke ve başçı be بله هلبت باجار وانه هدیه دی خوش توریسمی را ود که یعنی هر چقاستنه باجار وکه باجار وانه شخواه گلکی مهمه جالیه توریسمی و یعنی هم سینوره و ایران را هیه جور و جی وقتی که مرد چه داره مرد بقی مرد چه جه کی دن مرد بقی مرد چه باجار کی دولت کدن یعنی هم جبو توریسم هم جبو حیوانداری گلکی مهمه لسر توریسم گلو ام بیژن دروژن پیشیامه ده یا جدی دمن پیشیامه ده و پروژه چبن و AK Parti خدمته که چوا وبکه برای عزیز وان شهر کی هاوینگاه بله قدیمیه وقتا ساردوری یا کرالگاهی که شهر کی آسوری دا başkenti kiriye هیچ او کل حاویا و هيا مازنو به هیبت هیچ جی خود 1700 bazı akaya Türkiye'de یک sıra birinciye piştiği Konya'tı van ava 15-20 sala hingi van terör hadise da van başta şu 5 tane çebe gavet turist nayne inşallah verşundacı disamina beri van şehri xun varacı xun havingah xun turizmi da ve gelat işte halde ami ve Konya'da xavata kepir bikin gel hizmet eviya me heye erdişe hastaxane ki çebiya sala çend sala xalazna ve hafte ki de roşunda ve vara vekirni me hizmet xalq xaza xalq meşgul de xaza nüfus ve ya şeyvan gencevan hamu beyişin vani dertkevin diçine şehir edini ça hiç kata gut van şehireki şehri dünyayı bu ne tane şehri Türkiye bu van
زوز شهرکی سن سویک نینه یعنی صح. بحراوی اوکاوی بله شخو امجد بیشم بحر بحراوانه بله یک یعنی. کاره ببینه شخو جوه دره نممکنه که بیشه گل بیشه بحر بله سعد خوش محبت خانم دیسان ام بحث بکن هم سرک وزیر بینالی درم دوی لیسته ده و هم جیون دوی لیسته ده نه یعنی گرینگاهیه که مزند جبو وان لیسته هاتی اشکره کرن گلو و بحثا 530 پروژه کر و گو 530 پروژه هنه جبو ام بیشن 530 53 35 بله ها 35 ببورن yani ew qas proje ne birastî ji proje çiqas diçin mezin dibin li hinek bajaram dibin 145 hebin hinek bajar bi sadan li hinek bajara jî 35 hebin wekî bajara İzmirê ve got ev taybetî jî em dibînin ku yekî mezin yani ehemiyeteke mezin da bajarê İzmirê hem piştî ku lîse derketine û pêve gelo ji bo İzmirê niha hûn çi texmîn dikin ya jî ji xeynî texmînê ew ê xizmetine çawa li wê derê werin kirin ku xelek em bêjin bi piranî berê xwe bide AK Partiye. Binali Yıldırım ne belediye başkanı ne bu 35 proje niha vakti xelas bin. Bele ha ew 35 proje yê ku têne xelaskirin yê ku diqedin yani. İlk dikadın Bele. ne belediye başkanı İzmir'e bu ne jî tiştik ama ve hizmete da İzmir'e ehemmiyeti da İzmir'e vakta mal bu mal mahalle geriyan seçmeni CHP pir güvenmişti ben ve bavar dikin hez dikin jibonaku wî nexwestin û dîsa jî van proje devam kir ji bo İzmir'e ez texmîn dikim vê carekê wî kirin başbakan heyfawan lê hat ez dibim vê carê wê qîmetê bidin Binali Yıldırım. Ve tiştekî gelekî xweş ku yani hem Serokwezîr Binali Yıldırım radibe ne Serokwezîrê yani tenê Serokwezîrê lê Serokwezîrê hemû bajarê ne şaredare ya ji wê derê tu wezîfeka wî tune lê dîsa xizmeteke mezin ji bo bajarê İzmirê kiriye jî wisa beş bajarê İzmirê pir hez dike û bêjin ew İzmirî ji vê carê jê hez bikin. Bele. Yani texmîna we ew e. Texmîna me ew e ez şexsî min anket tavî kir derî bi derî me derî ve dikir giş bayraqê CHP bûn em tirsiyan me wê niha me biqewîrin mexin me derî ve dikir me ji bo Binali Yıldırım digot em ji Binali Yıldırım şexsa wê pir hez dikin hinka digotin xwezkar ne ji AK Partiye bağımsız bûye me lê bidaye em zanin xizmeta me tune lakin em ji bavê xwe îşkalê xwe em ditin CHP vê zihniyetê ji bav û kala bê xizmet vê zihniyeta ez dibim cara çû vê xetayê kirin vê carê nakin. Bele yani wextê ku hûn diçin bi CHPya jî xeberdin navekî ku hûn li serê li hev dikin heye jî Serokwezîr Binali Yıldırım ya jî em bêjin partiyên din partiye ku reqîbê AK Partiye ne hemû ji Binali Yıldırım hez dikin û niha dûr de biye namzet gelo wekî din tiştê wiha balkêş wextê ku hûn diçin bi partiyê din re xeberdin û ser navê Serokwezîr Binali Yıldırım raya dixwazin wekî din çi dibêjin partiyê din çi dibêjin Partiyê din gava me got em şexsê pin hez dikin însanekî naîf e baş e projeyan em desteklemiş dikin em ji bav û kala hatine em din CHP xwe adet yani adeteke şaş bêjin yani wekek bêjin em şaşî dikin lê dîsa jî em vê karî îşgal û bava dikin dibêjin em zanin Kılıçdaroğlu nizanin bi peyve nizane proje wî tune lakin ji bo ku di CHP de ye ji bo bav û kala em didin lakin em zanin Binali Yıldırım mevrekî baş e pir tişta kir ji bo İzmirê lakin ji vê zihniyetê em nadin îtiraf dikin yani. Bele saet xweş. Birêz İrfan Qartal dixwazim vêya jî pirsim yani aniha ji do de Tirkiye bi bilindbûna dewîzê anha xeber de diçin û tên û bankaya merkezê ew jî li hev civiyan û kom bûn ji bo ku ev tansiyonê dolar hinkî dakeve faîzan hinekî zêde kirin lê belê em dibînin ku Serokoma Recep Tayyip Erdoğan li dijî faîzê yani
dibêje bila faiz bilin nebe ji bo ku xelkê min karsazê min ê ku dixwazin îş û karekî vekin fabrîqeyekî vekin ji bo vî milletê xizmetekî bikin bila bi faîzeke kêm bixebtin û karibin ji xwe re sermayekî deynin gelo hûn vê bilimbûna dolarê hûn çawa dibînin Buraya aziz ne devlet naxazın Türkiye mezin be. Bəli. Naxazın Türkiye'de rahatı çebe. Avana işi van, ameli van eve. Bir dolar ev zede bikin. Devra hündür da nebaşi derkin. Ava jî civan işi kule vane. Ava manipülasyonu devra dikin bir işi. Fakat Tayyip Erdoğan ekibavi serok van işa peşya vana digrin nahilen Türkiye pişti seçimi pişki başkanlık sistemi ve daha çetir be. Az hoji başkanlık sistemi ra pır razı bum. Gençliğe o kadar cimri diku eğer parlamenter sistemi zedetir başkanlık sistemi çebe. Az inadıkım ki pişti seçimi ev işacı gele be dahali baş davarına çekirni. Dolar eci gembe. Millet ji daha bebe xudan şugul bide rahati. Em jî çi destê me hatiye Xwedê hez bike 24 Haziranê da evê fırsatê bestadiya em wexta ketine wê wira hem bo Türkiye hem bo Wanê hem bo milletê xwe em ê xebateke wezîfeke pir giran hildin em ê vê ara biqedînin ji şugulê Xwedê hez bike em ê vî işî biqedînin jî heger hebe تشويق ما بحثا وناكرن يعني تشويق آبوري تشويق ايكونوميك جلك جرا هاتن كرن هري داوي في داويه جي ديسا باكيتك تشويق جبو صنايع جبو حيوانداري وجبو ام بيجن فان فابريقي مازن هات اشكره كرن لب تايبتي وقتك سروكوزي بنالي يلدرم هات دياربكر والودره باكيتك تشويق جبو 23 باجارن هرمي بله اوه اشکره کرد گلو اوه تاثیر که چوا لسر ام بیژن ایشو کار کل حریم هبون تاثیر که چوا ویا کرد مثلا بازار وانی تاثیر که چوا لیکر بازار وانی جیرو مهیش کا جگو او هیبه کردیسیا دانه او خدمت کی پر مزنه وکی دنی تارم باخانی احمد وزیر وقت بابا sesi seri erkek sesi bazda wana xuyikün derbazya wi milleti ancak wi kahve wi avaydı ve kidini orana tişteki wara kirini ava sanayi fabrika tişteki ne mümkünen ha çenici nabe ve Konya'da hem teşvik yani nay çekirni yani ev zozani ora ev ki ora hamud derbazi ev servi işiye bale inadıkım ki nahavane tekstil dest pekiriye geleceğe şugula ve biye pir evki mezin karhane fabrikayı mezin de hatına çekirni ve Konya'da teşviki pir zede hükümeti de ve bedeci bale evana tişteke başınci Amiyavra evkin yani 24 Haziran şunda daha rahatiyet çebe. Bele. Dud beji 24 Haziran de mederke peşiyan millet xwe ve şağı emu millet me bhavra binin evji karu xizmet me ev binin mun bejin. Bele disa beri xobdin ve muhabbet xanım muhabbet güneri وقتی که املت نرن یعنی کرد تنل هرما خو ناجین یعنی جیه که ام بیژن ل باشور روجلات انادولی و تنل روجلات بگشتی مرو بیجه تنل و در ناجی لستانبول دجی لإزمیر لأنقره و لگلک باشار دجی لو در مالو ملکوان هنه لوره کار خود کن عیشه خود کن ایدی مال وان لو در گلو وجاره دناو لیسته یاده جبو کردن که لباجارن مزنن متروپول مزنن لیسته هاتن آماده کردن دناوان لیسته یاده ناوین کرده هنه وکی جناب وجی گلو ویا تاثیره که چوال کردن کل دروی هرم دجین و تاثیره که چوال دوام بکه Evet, tesireki baş bebe az merdineme o listede haval kime listede mevcut milletvekiliyeme
Ceyda Bölünmez Çankırı ev jî ji Mêrdînê بله ye. Di sıraya penca de dîsa Bilal Doğan ji Adıyamanê ye. Yani pir giraniyê dane Kurda. بله Ez dimên- çünkü Kurd li İzmir'e jî hene nefsa Pir hene. bله Ez bi taybetî ku derê dijîn Kurd tahmin dikim navçe ya jî tağ mehle Kadife Kale, Menemen, Karşıyaka, Lehelu dera. Yani Bele. Qanak, Gazemir, Graniyavan pir heye. Ez dibim 1500 Kurd hene li İzmirê. Ev jî memnuniyeteke ev بله di sıra yekî de avqa Giranî Kurda heye parlamento. وەکی din li bajarê din gelo rewşawaya di nav van lîsteyên ku ew ê Kurd tê de bin yanî wekî ku te zanîn HDP jî li Stenbolê gelekî raya derxist heta ji Diyarbekir bêt li Stenbolê derxist jmareke acib derket ew ê vê carê AK Parti gelo wê çiqas raya wê ji Kurda bistîne Kurdên ku li Stenbolê ya jî li metropolan e Ez bê me rahat bistîne derbasê bu referandumê oya xwe ji Güneydoğu'yê derkit. Yani ji milletê me Kurda bele derxist. û ji Avrupayê. Milletê Avrupayê derxist. İstanbul, Ankara kim derxist uzanın. Vaya jî xelkê Kurda nema xwîn dixwazin, şer nema dixwazin. Bajarê xwe nema dixwazin xerab bikin. İşê xwe nema xerab bikin. Ez li İzmirê mezin bûm. Ez ilkokul çara de bûm. Ez Bele. hatim İzmir Karşıyaka. Cinanê min kiş Türkîn. Bi tişkî zehmetî wan nedî. Em biratî nav hev de mezin bûn. Daveta xwe, di miriyê xwe, di eydê xwe em giş bi hev re bûn. Kesê ji me re tişkî nego. Xenê em li wirin. Em xwedê wega milkê me li wirin. Em nema dixwazin wexta em zarok bûn em ditirsiyan ku em kurmancî bipeyivin. Em tirsiyan ki em stranekî kurmancî bipeyivin. Carekî İbrahim Tatlıses tenê kelimakî kurmancî digo em bê şa dibûn. Polis dihatin mala me li qesetê kurmancî digeriyan ji bo strankê. Elhamdülillah em niha devleta kanalê Tirka de قنال كيما كردي هي ام زمان بله. خود اشتغلن ام نما ترسن ام نما كملگه خو فديدكن اواجي مماركي رئيس جمهوري باشقان رجب طيب اردوغان بله ساعتا و خوش گلکی سپاس جواره از ویاجی هری داوی بپرسم و دوره دیسمبری خو بدن بان باجار و باجارو کمه لوی دری آنها او کرده که لوان درا دجین جبوان هم بیجن به تایبەتی di nav kîjan karûbara de dişxulin û tên dikevin nav xebatên siyasî ew jî dikevine navê ya jî bala wan dikişîne siyaset we mesela we çawa dest bi vî karî kir û çawa bi AK Partiye re we hev dû nas kir وكي مگو مپر انسان تكردي تعربي bele yani AK Parti Tamam, gelek tiştê mezin ji bo Kurda kir yani we ji go gelo ez ê ji herim te kev nava vê xebatê ez ê jî wekî Kurdekê zê xwe di wir de temsîl bikim û zê ji bo Kurda bixebtim اجبو كردا اجبو ملتي خو اجبو عرب اجبو تركا بله. اجبو براتي خو اجبو براتي مسلمان اجبو فلسطين اجبو مصر اجبو saat xweş بله. اجبو براتي çünkü zihniyeta AK Parti ne misyonu A Biratiye A Kitle Partisiye bele مجبو ويا مجو از دستخه بدم دست بن كفر چخا فايدام ببه چخا ام دعاء بستينن ما تركيا جوي چاهي هاتن برا الحمد لله اتفاق جمهوري قالوا الودر چاوا خوياتك الباجار إزميري اتفاق جمهوري دناوا كرد ودر دجي مرف قرا واشتي خنافه خوش دبینن yani بله. Sayın Devlet Bahçeli Roja 15 Temmuz hayana siyaset nekir دسته خودش با ولایت خو جبو دولت خو بله جيني قابيه مرف قرا دست بك دست بکر ویا تشتکی پر مزمبو خودش راضی به لكن مدگو سعادت پارتیا مسلمانه نه CHP ام پر مزمون ام دترسیان کو مدگو ام
kurmancın naha HDP و CHP destexdan hevdu. بله Vaya tişteki ne hoş hatba milleti. Ne babavar dikin. Çünkü ittifakı şerriye. Ne ittifakı ejbo velatı xwana. Söylemaman eme varın eme külliye xarabıkın. Eme FETÖ'cüye derxin. Ne vaya ekuş bu ülke kuaxwa devleta xwate xaranakı çeydikin. بله ساعت خوش برز عرفان قرطال دخوازم و پرسه جواجی بپرسم اتفاق جمهوری جانا ام دبینن روزنامه ده درته یا جی جانا ام دبینن خبره ده درته اتفاق جمهوری گلو تاثیر که چوا او وجاره تاثیر رای اخ پارتی بک یا جی خلک ما اشاره وانی مثلا وانی لسر اتفاق جمهوری چد بیجن و بوارا خبردن هاون لستحاینه و ناو ملتنا چد بیجن لسر اتفاقی اتفاقی سوا خدمته سوا شغل کرنه اتفاقی نه سوا خراب کرنه بله آوا کرن خرا کرن بله و آوا کرن اون بیجن و آوا کرنه ملت حزد که برا ایدی و اکیدا ایدی شهر چه نبه برا ایدی ایشوارا خبردانه برا تشتی daha rahat varna خبردانه siyasata hem de ben sivil siyasete bike idi silahlı siyaseti desti ve gere ve hendeki çukura gel az bölge zarar dit çıkabeji zarar dit diye idi evana ne tişte kare ne tişte zarar ne kurmanca racı zararın Türkiye racı zararın ve ittifaka ve cumhuri tişteki daha kuvvet var ki ama hem siyaset olarak hem hizmet olarak ekonomi olarak fayda ve çebe millet gele ki bir işi razıya ve reke zeda cibistine AK Parti racı AK Partici listeki baş çedikin iki hizmet ebe de vanara aktıda eva fırsata damla yani eva fırsata me 15 sal bu ne ditti bu İnşallah hem ve hizmeti ve partiye da sava ittifaka cumhuriyet cumhuri sava ve milleti sava ve hizmeti da hem rehelden. بله لاليدن ما بحث اتفاق جمهوريه كل لاليدن اتفاق ملتي كدبيجن او هي دنافيدا بارتي مخالفته هنا بيستكبر محمد خان مش باسكر يعني لاليه كي جهبه الملي تشبه لاليه كي سعادت الملي راسته يعني جهب دورن و وكيدن بارتيا يجي دنافيدا هي قالوا افانا تشوا هاتن جمهف Buraya aziz az min ava nezik dit. Hene ki dahatın dugotin varın em herin ev yeni partisi. Yahut tu HDP tu fikri HDP tu çağdı bir civarın em herin yeni partiyi. İyi Parti partiya İyi iyi Parti. Ava çe amele dugo emi cepheyi kurmuşkin. Demokrasi cephesi. Demokrasi cephesi çe emi Seruk Erdoğan Seruk Kumar Erdoğan emi bıkın. Hamu niyeta wan hamu xebatkara wana ev iş bu. Yoksa wî milletî re xizmet nî bû. Evê jî mewafaq nabin inşallah. Gele got nemicî gowarin wê cephame da tu jî hilde. بله Em nevî işîne meznê me jî em tifaqiyê hez dikin, em memleketê xwe hez dikin, em milletê xwe hez dikin. Berê de jî em vêrê de bûne apê min rehme lê bekin yas bey jî heta niha xizmet vê rêda kiriye bir şûn da jî em ê bayraqa wî em ê filema wî hildin em ê wê rêda dewam kin millet wê avayî dixwaze yoksa ittifaka cumhurî wê zêde be wê niyeta wê ev e yani xistina Erdoğan nîne ya niyeta wana cephe demokrasi cephesî em ê çêkin بله em ê Erdoğan bixin serok wezîre. برز از ویج و پرسم دنوا اتفاق ده آنها دهب اتفاق چه بون اتفاق جمهوری اتفاق ملت و لآلیه دنجی لهرمه وقتی که هم بحث بکن هدف هی او دنوا اتفاق ده جی نگرد و جغینی و هدا پارجی هی او جوی به سری خواه دیکن
nav hilbijartine 24 Haziranê gelo servan her du partiyan fikrê ve çine ev yani wextê ku hûn dibînin li sehayê tişkî çawa dertê Partiya erkeği herhalde bağımsız aday giderdi Xadahab, Diyarbakır'ı, Hudapar. bele li wirêj derxistiye Hem nîşan da el batmanê nîşan da el gelek bajara Evci hazlıkın tekemne meclisi. bele Evci bira meclise dengi vajı dekebe. Ve evki de xabateke habitinci. Vana jitişki ne xarab nidin ve evkira. Yaliye işkirin eda, yaliye xavat eda, yaliye Türkiye'de xavatı baştıkın yani. Ona göre aziz evneci bele AK Parti'ye İttifaka Türkiye'ye yakin yani. bele biraz Kartal az hediye wextê me ji hindik ma gelo niha kesek me temaşet kin kesek we temaşet kin û nê ji wan re çi bibêjin ya jî û nê ji hilbijêra ra çi bêjin ê ku 24 Haziranê de harin ser sindoqê û ew ê rayê xwe bidin û nê ji wan re çi bêjin kerem bikin kesek ku jinê ji wan re silav jî bişînin kerem bikin em Salavê xwe dişînin 24 Haziranê da wê destê xwe bine ser vicdana xwe. bele Vexta da destê xwe ser vicdana xwe wê tiştê baş bibînin. bele Xewata wan jî dîtina wan jî eva hefteke 10 roje pir zêde biye. Em vê avayê da zaf em jî memnûnin kêfxaşin. Em ê vê îşî da wanê da em wê divînin ki seda pêncî yek reyê me were ditinî. bele Eva Türkiye'de em ê wê îşî bêcer dikin wê were meydanê em layık em ê vê xizmetê re hene. İş xizmet e. bele Em jî vê xizmetê re hene. Ew ê jî dibînin em jî vê îşî de hene meznê me jî kirine em ê jî bikin em bin emrê wan da ne 24 saeta millet hemû dikare bigêje me. Me naz dike heta niha jî gêiştiye me bele dîsa jî em ê vê xizmetî devam bikin em bo wan hene em ê vê îşî de hene em ê wanê hemû kucaklanmış bikin bele em ê wî îşî bikin em birabera ew bikin serfinaz bin. bele serçava em jî bêjin serkeftin hem jî û qewet bejwara helbet karekî zor û zehmet pêşiya we ye maya sîroj veya em bibêjin û muhebet Günerî xanim gelo hûn ê çi bêjin ji hilbijêra re ji kesê ku an heme temaşe dikin ji temaşevanên TRT Kurdiyê re mesajê xwe bêjin û em mijarê û her wiha 24 Haziranê vê hilbijartinê em biqedînin. السلاوي دشينم جواني حياة اسطنبولي حياة إزميري لبرايمة تركا برايمة عربة برايمة كردا أم يكن ولاتما يكن ev bu takribi bir sala ku ve iktidarı bir tişte hoş kır. Ev dönüm noktası. Millete mecizanı baya dönüm noktası. Ya ama bir sal, set saledin ama herin daviye ya ama hedefame 2023 inşallah yani ne devletame teneye. Naha mazlume Kudüs'e güç daim etkin jibo Türkiye payidar be jibo ku wan xalas kin Selahattin Eyyubi kurmanc bu iş kurmanca pir hez dikin Abdülhamid Han Türk bu iş buraya xwe Selahattin pir hez dikir em jî Kudüs hez dikin niha Medine dixwazin kilîse lûr vekin niha Qudsalê me giş dibin dixwazin bil linga de here yani vana bera bifikirin devam mesela de istikrarı Türkiye'de de istikrarı birayeme ubratiyeme rahatiyeme huzuruma meda az bavar dikim halk nema rahatiya xwedidin bişera ama 24 Haziranê ama dîsa Serok Recep Tayyip Erdoğan ama bikin başkan inşallah. Bele saata xweşem bêjmala we ava xêratin ser çavara hatin Birêz İrfan Kartal parlamenterê namzedê parlamenteriyê bajarê wan e serim ser çavêm û Muhebet Günerî xanim namzedê parlamenteriyê bajarê
İzmir'e ye AK Parti'ye her du parlamenter me namzed jimgelek spas jwan ratkin jbo van nirxandin jbo van gotinên wan yên bi qedru bi qîmetemaşvan